Rainbow Mizo Channel kalulom thau chawa voin hi August ni somni paruk ania clear tu le ngai thatu te chibai kabuk thau chau hani Middle East lam han boi viau lain chung kolama kan boi ve riau maya newsroom lam te kan khoi that telawangin news ka active lai thai rimau lawa subscriber le kan channel min ngai hlutu te in zaum hle maya active takin karon siam thaile trap towa min lo khathiam ri ram turin kangen chau hani US President Donald Trump chuan ral thuam thakin ral thuam chidang amang meka Massachusetts chuan thil thajok a hring chu kangem thil thak thleng thei anei ngem tiro chu a chiang lo hle heiwang hian China poin a thian tha Iran chanin thomaron nei lian viau ani Iran chuan hein dona mol thara hian US a hlo cham le tur thu an puang ve bok heti mek lain Gaza remna le muanna thlen tuma Gaza board of peace malak na Israelin athlop lo mai baka air strike te anei zau zau renga wangin board of peace malak na alhot ling hlei theilowa lungbang sutlang tumang maya khir ani mek awangin thil thleng jan ngai lo athlenga Israel tan warning khau tak an petabok tichon khovel ramsom ni pariat tene na boina tok thei din muna Israel adingta media than khat le podcast lama Israel tan harsat na nasatak thlen thai tu tur Israel doron tur ramte anron langtan mek tin han soilom mane engpo ni se kan video te like le comment milo pek sak thina wangin kalom tak zet ane ole voin chama dar som le achan ve harik ma de khat khan Iranin blacklist sapuna wanga harsat na lo thleng thaile security lama him lo na aum thai wangin oil company than khat ta chuan longa oil in lanton le phur kwal chu ti topri antumani ti anpuanga heng oil company jinga hian India oil company pathum lai mai hantel bok ane Strait of Hormuz saral muan lawa ahlo memawang hian oil phurlong ten anti danan thlaka Strait of Hormuz paltlang pui kherlawin long ralle lam le lamatangin oil hi in lantonin chutiang chuan Strait of Hormuz se an kaltlang puya hei hi blacklist ani ti Iran chuan an puanga chutianga thil tu laka chuan beina natak athleng thaini ti an soiboka heiwang hian India oil company pathum ngot mai chuan chutianga oil kaltang pui chu thilti chia an ngai talonin an soiboka Reuters sian an report zel dan chuan Tehran chuan pathian ni tangkhan Strait of Hormuz kaltlang dan tu ro manna han siam chu long tam tak long somli le panga lai main hetiang hian bo chiain dan lowin thilan ti ni hantia heiwang hian blacklist an ni thu han puang zara heng jinga hian India long tam tak te han tel vea ti chuan tharum thona haum thayani ti vau khan na han ti chua telawangin India oil company pathum ngot mai chuan tuipuya oil transfer tele longatanga longdanga oil in hlan chon ta chu anrem ti tolawani ti an thrila Iranin blacklist sa hapon jinga hian United Arab Emirates le Saudi Arabia te po antel bokawangin oil phurtu longlian tanker tam tak ten Gulfa oil an phurtlangam talo hani hei hian global marketa ngong na sata kanai donani ti ansoya The Times of Israel le Reuters ten report an pek chunjom dan chuan hetianga Iran hian thilakal pui zela sumdong longte beya awau chunjom zelani chuan Persian Gulf le ache vel zongjong atangin oil hi kaltlang pui nga mani to don lawa chu chuan khovela oil le gas lampanga harsat na nasatak tak mai athlen ngai turangai ania Iran chuan hetianga hanti chan chu US in Iran longchol mun telaka blockade telakal pui chunjom zelawangin Iran oil tam tak te hral chua theilowin haumeka chu tiangkara chuan Gulf state ramdang ten oil tam tak an khal chuak thei chu Iran chuan thil fer lo taka an ngaya diklo taka thil ti na hani tia han soiwangin hetianga tuipuya in ban leka long ten oil an thiar chua hi remanti tolawani ti an hriat tira chutianga ti thrin oil phur long jongjong ta chu na taka bei po an hial don lawani ti an puang boka chu chuan global marketa ngong na tak anei zui ngal mai baka hetianga Iranin an thil ti hi ti topemo lodang chat thei mo ven himna pe thei anomani lo chuan khovel pumpuya harsana lian tak lo thleng thuai thei ani dona chu chu in do nuwa ngong anei nat ber tur ani thei dona ni antibok heti meklai hian US President Donald Trump chuan Iran ramchunga humanitarian crisis anti mipuite tana chiatna nasatak tak mai thlengme kawma chu chu Iran sarkar ro relna diklo tak wang ania
Tehran regime hian protester te ngai sak le tha chu an la chun zom zela hei hi arang theng berin an top san hal turani tin asoya tin Islamic Republic of Iran hi military te asipai te lo pelhei theilowin hun rei tak om to boka in doutran ma Iran a protest lian tak mai kha kan la thawin rinoma khamitruma protester te khan tuna chuan protest lampang engma an ngai tu to lo chungin Iran sarkar sipai ten an mana an ngai sa an thinrim le lo an lak theilo wanga tharum thoa ngai sakna le thana ala thleng chun jom zelani tin truth social a soilanga tun hi Iran mi puite lakah chiat na le harsat na athlen na satber hun lai ni tin a soilang bok ani heti mekla hian Reuters in report an pek dan chuan US President Donald Trump chuan Strait of Hormuz sa international waters sa Iran in boman phum ruk main zongjong ta chu US Navy ten anti chevek toa athen anti puaka athen chu anthian fai boka awain naval mine anti an bom phum ruk zongjong ta chu anti cheveka an shoot felvek toni ti asuya chuti rol chuan has strategic waterway anti tuipuya jinkong poimo taka hian Iran hian bomdang naval mine hi phum belle atumani phot chuan zero tolerance policy kalpuyani meka chung bom phung ruk tumtu tele long an man ta chu nataka bei ani dona dim doina le ngai na thiamna engma om don lawani ti asoya hebaka hian US Space Force 10 Strait of Hormuz chu uluk takin han thi thlai renga bom phum ruk tum hanom empty hi uluk takin kanvil renga chu tiang thil ti tumna reng chu dim doina om don lawani hatia hebaka hian NBC News nena interview anaina US chuan military te strike manga beipui thak na te anchen zongjong chu tuna chuan kan top san ria ralthum manga in beina hlom tak ta chu top san ri ania heti chung hian Iranin sumdong long te tana hlom tam takasiam Strait of Hormuz sa bomanda zongjong te ankam zongjong te chu sut le ti chet vek ani towa van boru ka tangin Strait of Hormuz hi uluk takin kanvil reng boka Iran hian hetiang thil hi tuipuya adale donani chuan chu in dona chok chok tu ani dona US sipai te anja chok ngai dona rang taka malanga la dangchat turin in paisa da ania US Space Force 10 direct point an benghal thut thai boka chutiang bok chuan Marine Force te po anche chhona tur kongjau takin honsak ani bokani hati tin Iran biggest mountain le nuclear site dang pathum te po uluk takin kanvil rengani hati bok President Trump hian a soijal dan chuan heng nuclear an siam chhona le biggest mountain te engkim mai hi uluk taka von rangania US chuan van boruak lampang atangin athli thlai reng boka tuna hian zirchian mekania kandulo thil te hanlo ti ni chuan chung chu kan hriat chhorwalin beijui nga lani dona zirchian ranga han thil mu dan te kan hena ron thlen thin ania beyangai ni chuan US military te chachhuak turin hanin peirenga engti khuna po order chu pek thai an reng boka Iran hian biggest mountain le nuclear site dang pathuma te hian nuclear thlet film na le uranium songbol na te anthok chun jom near hriatania Massachusetts kanjir chiang meka ataka anthil ti hi nem nge ani rualin heng mun jongjong te hi beijui ngal ani donani ti asoilanga hemi chungchanga hian CGTN in report an pek dan chuan President Trump hian ama khan heng mun te hi nasatakin kan bom chiani tin alo soitoa Masetun tuma hian uluk taka en thak le heng muna te hian nan thok chun jomani chuan an beijui donani ti Australia hei hi signalin ang lo thilin kal ania Trump hian Iran nuclear site trang te Israel nen beipui thaka han bomna khan anti chevek lawani ti apom dulowa Masetun tuma hathu soya hian na tho theina khop lanin uluk taka vilngai ani ti chu asoi chuak tangeya heiwang hian Iran in dona US chu ahlo chamani tia an soi fo thin chu ama President Trump ngai hian anem hetani hanti CGTN chuan Beijing intelligence report rang kan dona tang chuan Fordo nuclear facility tele Natanz te Isfahan nuclear facility te po nathok thailo top tura ti chia tani lowa US le Israel bombing campaign a heng lein huaya an facility poimo tak te ti chatura bunker buster bomb an thak zongjong khan chiat na athlen vek lowani ti achiang ani hanti hebaka hian CGTN hian an report jaldan chuan
Piggage Mountain le ache vela po Iran hian uranium song bol na sang te akal pui chun zom ni na hriata Iran ngai po in uranium song bol le thlit phim na ta chu anram dik na chanwo ni ti soin hen na hi an chun zom me kani ti an lo puang to boka US chuan chung jong jong chu Iran in atop san hlen ani lo chuan in dona thar halo thengle donani ti vaukhana tam tak an lo soi to boka President Donald Trump ngai point chu tianga vaunana tak tak mai chu alo soi lang toa ti chuan tuna hian in bek na lama mason na lian tham om te chiam lo boka point tina in rem na siam thailoin deadlock athleng deuh vekani ti alang to boka rang taka in dona ron chuak thut chu rang takin zo fel thai ani talawa eng chanrai nge ao don ti hi hariat lawa US hian military campaign thar hon le chu atumri lo viauna rang taka sipai ta chuak tura order pekero chu eng tiklai point anhai rengani antibok Iran media Mer News chuan nizan lama report tanpek danin Iran Parliament Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf chuan Iraq Supreme Judicial Council President Faik Zaidan nen meeting poimo tak kanaya heta hian Ghalibaf chuan United States chuan Islamic Republic ti chiat vek tumin West Asia le Muslim khovel Muslim world te tluk chiat vek na tur thilatia mase martar te thisen chuak le Iran mi pui huaisan tak tak te resistance force strong ten support min pek na le kanin lungrol na nget tak le chak tak awangin US chu atlua chen na tam tak thlen tuma min beina jongjong a chuan azawain a hlo chamfai vekani hatia tin hei ba ka hian US chuan ral thuam thar hamang meka tuna chuan sipai te manga min beina ne na anchang thailo ti an hriat awangin sumle pai lampanga in beina lian le na sataka min lu pui meka ma se heta po hian ne na kanchang le thodona US hian engtika ma Iran laka ne na achangai don lova khovel pumpui hian chu an hrilok sa boka world leader rang ten United States in military le politics manga min beina economic action ta thleng po hian engkonga ma hian nena chan theina chance engma anei lowa khovel tan chiat na le harsat na athen belzel don choka chutiang kara chuan Iran chu nget tak le chak takin ading chuak dona hein beina mol thar battlefield thara hian US chu atlom joka atang le ngei donani hati in dona le in biak na lawom to rang te soile tin United States chu military lama nasatakin ahlo chama Iran laka antlu chia politics lampanga nataka min bein min norboka mase politics lama po antluk na chu anmachon le taboka tuna hian ral thum thar economic war chu kalpui tran animeka mase heta po hian ne na kanchang le dona Iran hi Muslim world ten an kalsan le an nu chon ani loti hi US hian a khacheng tel dona tuna hian Middle East ram rang te abik takin Oman le Iraq tenen po thoho na thajok nei turin in biak na kalpui chunjom me kania chu US laka tlan chak jok kan ne zia tilang chiang tu nia hebial chungin kai hroina thar regional order thar chu tuna alo piang chok me ka hei hi US sian a hrengai turania khovel tan chiat na nasajok le harsat na lian jok a siam ma hian Middle East bial pumpui tanga an sipai jongjong te nukdok vek tur le Iran laka thilphu tanai thrin jongjong te topsan hal turin kan bai sei bokani hati Iran lampang hi antong hoi viau toa tuna po buena chin fel thailo le harsat na lian tak mai Iraka an huchia Iraq chuan an mani ke din antum ta joka US kai hroi force jongjong te Iraq atanga chuak turin ruam man ania chu Iraqi mi puitele sarkar tan maso na ro pui takane hatibok heti lai hian thil thleng khat tak Gaza Israel chet dan chungchanga Gaza both of peace chuan Israel laka vauna na tak mai hanti chuaka Gaza in ka haina ceasefire chu Israelin azom ngai turania thilhlom tak athlen mek tele athlen tur jongjong te atop san turani ti kankhret tira tumtam tak in ka hai thuthlung bo chia military strike Israelin anei fopo thunun kantum donani tin anpong zara Gaza Israel ten military activity annei jongjong te antop san turania chutiang bok chuan militia ho te point activity annei jongjong te antop san bok turania Gaza van boroka hian engma thlo phal anilowa lekha chai takngel po pakhat po athok turani lo hantia chutiang activity oma piang chu tharum manga beile tani dona Gaza both of peace chuan chak takin mala zui ngal donani ti anpong bok ani
Masai Israel sipai hotulu ber IDF Chief of Staff Lieutenant General Hayal Jamir Chuan October nisaria firfiak polte Israel ramchunga anchet na in nam noi jongjong tachu ti boral vek ani malo chuan in thana chu Gaza athleng chunjom donani ti apong jui ngala Gaza Strip pumpuya hian Israela poikhoi tu amal malin kanthur chuak zel dona chu operation chu kalpui chunjom mani zel dona both of peace malak nale until tumte chu chuan akal ti na hanilawa masa Israel sipai ta chuan military activity omjongjong te topsan halvek tura in vauna chu zom kan tumlawani tin asoi chuak buka kanram ribula te abik takin Gaza le Lebanon te kan melma te chu anchakna nasa takin ti punchau ania masa chung mi telaka chuan Israel chu ngetle chak takin ading chunjom zeldona vauna chi hrangtranga wangin Israel chuan athil ti atopsan don lawa massacre hanti October nisaria Israel mi puitam tak suat nale thanarap thak taka innam noi firfiak bolda chu tha ki mani malo chuan kanjong chunjom dona Gaza ani emo ramdanga poni se Israel chuan banphak lo anei don lo hatia heibaka hian chu mission chu IDF tan mission poimo ber ania Southern Command le IDF pumpui chuan kan hangai poimo bera kan ngai me kani tin apuang jui boka Lebanon atanga kantana hlom lo thleng thai jongjong po min khuwa khir tuma sela khuwa khirna engma in min dal don lowa kan ti tur dik tak chu kan tianga kan ramle mi puiven himna tan hian Israel chuan ati tur tulang ang ati chunjom zel donani hati heng jongjong atang hian thilron lang ek pakhat awma United Nations in andrikota chuan Gaza Board of Peace a hian ramsom nile pariat zat mai hanom toa sakho dang zui tu ramthen khat teuma sela member ramtamber hi Muslim sakho zui tu ramte hani hlom mani tichon Gaza Board of Peace hian Gaza Israelin tharum thona anei thin jongjong te air strike a conduct thin te topsan vek turin anriat tira vaukhan nen anum zui boka chu Israel hian pom atum silo wangin ramsom ni pariat tele Israelin kara hian buaina engtiklai point chuak thut thei ani tareng bok ani Israel chetna mo firfiak polte chetna mo engpo military lam hoi chetna aumani phot chuan tharum manga chanle tani donani ti Gaza Board of Peace sian anpuanga chu Israel nen direct in beina thentir thei tu hlom tak ani dona The Times of Israel chuan hetianga tana in buat sainan hian Turkey chuan Syria military base hi da nge atum leti report ania chu Israel tan thil thalo tak ani thaidona wangin Israel chuan tun thlengin ado dalna alalan tir chunjom zela Gaza Board of Peace a hian Israel hualvel tu ramjongjong te antel kim hleboka US kai hruai ani wangin US thurol pui Gulf state thopo antel deuh vekani tin han report boka hetianga ni wang hian tundin hmuna Israel le Gaza Board of Peace te thuin mulo takin hanom meka thil thleng khat tak Israel laka tharum thwa vauna na tak mai Gaza Board of Peace hian thuchua an siam boka wangin Israel din hun athalo hleni ti Reuters chuan an reporta heti rol hian Reuters vek hian Israel hi an chana chia ti na chu ani chuan lo rolin ramsom ni pariat zat tene na in ti buaina chu hlom tak ani dona he buaina in mung mek hi al chuak ani chuan Middle East sa in dona lawam to jongjong Iran in dona po telin buaina lo chuak thut thailaka hi chuan meisi perang chau ani dona Iran an pore memlaya US in ngoi achureng na chan po hi midterm election alo thlen ma ngeya Gaza in rem na thuthlung hi kaltlang pui adu wangin President Trump chuan Gaza Board of Peace malak na ti hlotlin thaina turlama hian angai tuana asenga a focus big ni na hriata Trumdanga chuan US thule la hi Israel chuan alo zom photo thina mase hemi chungchanga hian Israel chuan US norna jongjong po tun thleng chuan ala hnol veka chuti chung chuan Board of Peace a United States atel chungle akai hroi tu ber ani chungin Israel laka tharum thona thlentir po nialo khopin Board of Peace sian thuchuan siama Board of Peace member dangte tanga pressure adon nalutuk chu US sian adang zolo ni na hriata mase Israel tan vanai thak tak chu Palestine hotele China te Russia te Board of Peace member a antel velo hi ni hanti media te nau deutele podcast than khata te Israel dauron tu ramte anron in lan mekani tin han soilom toa chumi chungchanga chuan engeng ngai dan ti comment lama te hinlo soi ve thau donia